Ti Masakbayan. Ti napalabas, guwapo ngam sublado ni Sanju a CEO ti may sa kumpanya. Ado ti babaeng agkras kankwana, ngam kanayon nga agsukat iti sekretaryana. Nag-apply nga ron ni Jasmine kas clerk. Kat naawat daytoy. Simple laang daytoy abalasang, ngam nagagat kan napasnak iti trabaho na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya nga no di kasta, no naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw. Kaano nga tamanan na pasukatan ni Sir Daiji a probinsyana, clerk? Urayin tayo ti sumaruno a mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsyana. Hangam, nagsimple matlaunay. No sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastragan tayo jay? Di damo na ti imay. Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sabagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataer na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumet a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanyak, no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam, tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pag serbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka dito eh? Party? Ha? Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Awan ka di pa'y ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga min ni sir dagiti ka barbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Laika, adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag-birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam hustumat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan ko matan adinamag? Si kamutan tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di a maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasangak pa'y nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka masikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagiti tinalpas mo anayen code. In-connect kon iti server, sir. Adan iti computer yo, dagiti tinalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog ka no ti agbado iti kasjay. Maternity dress ka no. Anya
a maternity dress. Di nasamot amo ti lablabidon na day tabos mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha, masurunak. Agpadadangaro da di da amo ti moda. Awan lang amin ti di kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mo ti dinait ko akawas mo. Nangina pa'y ti tela day jay. Uray nang nina. Taimbagakit din gay boss. Ano ka numasikuga ket mabalin ko ti mga iti maternity leave ko. Anya? Maternity leave? Dakkel ka di ti tiyan mo taibaga na ti kasta? Ay, makapasuron da di a tao. Awan sakit rik na ti sinalbang. Bakla ang atang. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atakmat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mo't binabalaw ti trabaho kung gapuanak. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaan ti umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawit ko akwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pesticidio. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapul yo, nang. Sige, mapana ko na iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di, ma'am. Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na kapay pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kenkwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am. Di da ka di amo ti ag computer? Amo da, tanakaturpos damat. Nga may sa ti amo mi amakagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am. Tikang runaan, tikagura ni Sir, tigarampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak-anak bidot anangalakan ka, akas clerk na. Sikatay imbaga ti anak ko akaopisinaan na. Agpahisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amamudak, nana? Asino kayo? Kan asino ti anak kayo? Saan nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan. No apay mo't nga mina nagsabat tay ti dalan. No diya kagkamali, ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo matgayam, sir. Good morning. Adaman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay adi na magyo no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Dumangamin kadagiti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir.
Agpay sumat kay titimbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto ak. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito. Nay, da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutak man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na. No tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di. Takas di ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya anak. No apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di a weird day jay a saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimat ngamin ti panangibaga na ta medyo umisampay. Ay, awan ka is ka na day a tao, tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yo. Tapno si kalaang ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Agpaisuro ka kan kwa na. Inton ammumon, isunto. Kasano ka di ti aramidan may papan iti server, Jasmine? Isuro nakman, kabayatan nga awan pa'y ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Dinamag. Sa maysa, itala ang mata ito'y. Abay nga da ka dita lamisan ni Jasmine. Ingkay dyan lamisan mo. Takitaam dagiti appointments ko itangal daw. Uwan sir. Jasmine, nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan sir, nalpas kon. Adamot nandita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At dahil tugot ko nga inlutok amakan dito sir. Naimas da iti amerian nga. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamot balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige sir, taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga agpeso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Luto? Idi imbagak nga da inlutok a naimas. Imbaga nakit din analpas ka no anag merienda. Anya, di nakadiri namanan? Imbaga nakit din nga itad ko kinilo siyang. Kat, inted mo ka di? Saan, Mami? Nambarak. Idi inruar nilo siyang tikalamay na. Imbaga nakit din anabang lokan na imas ka no. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan.
probinsyana. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.